Pada kamarana iya. Kacibulakan cek. Pada kemana Dedek? Ampun, apa jalan sasak naon dia sasak bambu? Bambu ikat. Sion atuh cek. Dari mana ini dua sejoli? Ada, di mana? Ada yang mendampingi, ayah nama, ampun weh. Udah makan. Para ya subuh mau kemana nih ceritanya? Sawah. Cek, atuh lupa cek. Cibulakannya. Ye. Ya deh. Hah? Ayo apa orang kaditu? Jadi kacibulakan wargi. Cek, kita ini melewati kampung naon cek? Waduh apalen. Ada, aja memberikan keterangan palsu. Aduh. Nya kadinya tadi dinyata aya sasak. Yo. Aya naon aya goreng nila tuh. Tuh bambak ke gituan deh. Mana? Oh, Baik dek mana ngajingjing? Eta naon dina dijingjingna? Rasakan. Bapak kagak sah. Dek, isupinya. situ ka genit jalanna ka cibulakannya. Oh, son labu ah. Mentas ka handap ya, Mak?
sa pamawaan na abi ka mahboran. Yan now. Ang dala wag man na yan na. Sakit ka ha. Sakit ka. Ojo abi video tadinya. Pada kemana Dedek? Ampun, bapak jalan sasak naon dia sasak bambu. Bambu ikat. Sian atuh cek. Kan di ditu. Kerja data. Woi. Pada kamarana iya. Kacibulakan cek. Siap. Sahur pisan. Ada deh gebis deh. Ayah, gebis deh deh. Sampai deh. Kita ke seberang kali sih ada jalan ya. Ani makan rek. Apa kita jalan kan? Aduh, sudah ada alusnya. Kadek. Aduh, sudah ada dodoh teuing. Boga ada hiji-hijina ieu. Aduh, ada di hiji. Teh ka mana ngoronang? Aduh, si Dede ngoronang. Ya Allah, sabar deh, sabar. Soleh. Dalin ku badan aja ah. Lain bedak soleh masak. Subun deh yang gede. Ada di heula. Capeknya? Capek deh. Bulakan ngecenya. Dia nya tanyakan si bulakan geuningan. Mau kebelaman kita teh. Repot deh. Ada deh, tawas. Licin sekali jalannya, oi. Kemana ih? Jalan naon tadi yuk. Kameranya tak kemana we ke jauh. Halus. Kana tangkal kamu.